November ni somthum sang ni somni panga cholni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chona thak tak President Joe Biden a thupek ti chua otopen manga minga zia nan chu sut veka tum thu asai ati dan panga in Trump hian social media hemi chungchang hi posa Biden a thupek ti chua tamzo khi khol manga ming zia nan ani atia Sleepy Joe Biden a lekha poimo ti chua otopen manga minga zia nan te chu sutania om zia nei to lo athupek ti chu za som ko pani vel zet chu otopen manga ming zia nan ani ati kumin January thla US President Office chu San Khan Biden hi kum somriat pani mi ni to a Trump hian Biden hi kuma tam to wanga ngai tu na mang hleithei to lo a executive order ti chu te po midang in an thunun vek to ni in a soi thina otopen thunun tu te khan dik lo taka thilan ti awangin milak tlak lo Joe Biden anama kut nge ya zia nan ti lo executive order zongjong chu tu na hian ka sut le vekani atia otopen man na khan Joe Biden hi atel lova katela ti chona ma hi thu boy ortir turani ang atibok otopen hi US President tenan mangfowa kumzabi som pakhuana lai Thomas Jefferson a hun lai atang to an man thin ni in ama atram ngei po hian a Trump masa khan lo mang to thina President in a kut nge minga zia nan rem chang lo thila khol mangin pen tuipa ngai mang veksi in otopen hian President phalnein lekha poimo a signature an petrina ni President Trump hi ti to nalama chonna taka engkim ti chi ani zia kan reveka otopen chungchanga po hian Biden a soisial na theile a White House Rose Garden a Biden a thalak po otopen thalak in a thak tir hiala tunhaya Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman a tlo tumpo khan he thalak hi lo mu tirani Trump hian Biden hi upat to wanga thil hремang to lo ani wangin White House staff te chon rem changa lai nan du dan danin otopen an mang sual na sa hle ni in a soi thina afin fiana omlova Biden ngai point Trump thu soi hi dik lo ti a soi chungin Trump hian a puli ngat zelani heti la hian Democrats lam point Biden a be ang hian Trump hian be chho vele meka Trump hi kum somsari pakwa ni to a nakuma kum somriat atling vele maidona President Trump man zo meu chuan kum somriat pani ani vedon thawa Biden ang bokin na upat nuwa chen oi ve ni chuan Democrats lam chatui berani ve ngei don ti achiang ani Sri Lanka chuan cyclone ditu awanga mithi za somnga pathuman nei awangin Nimin Khan state of emergency an puang cyclone ditu awang hian Sri Lanka rama chuan mi za somnga pathuman thi to baka mi za somsari paruklai chin hriat lovin anom mekani Sri Lanka Disaster Management Center DMC chuan thlipui hian in sing khat sanga ai tamati chia mi sing sari sangriat velin chen na in nei lovin sarkar siam kema anom mek ni in an soya DMC Director General Sampat Kotuwe Goda chuan Navy le Air Force sangtel ten chan chuan nan thok mek ti asai President Anura Kumara Disanaya ke chuan emergency puangin thlipui tuilian le leimin wanga mi puite har satna chu sarkar ngai poimo berle thildang da tha thei top chuang malak na turani ti apuanga sarkar official de chuan an ram hun thuma thana hun khat zet chuan karen an nei lova tuin turan nei lo mek ni in an soi cyclone ditua hi kum somaya tam chunga Sri Lanka in khwarel chiat nan tornat ber ni in mun sang tuilian le leimin wangin district sang kho eng moza chu tlopo thei lovin om meka mun then khata chuan a veng a leimin in a chilte an om ni in an soi sarkar official de chuan kong pui chia leichim rel kong chia le electric bantlu te tama leimin then tur tam taka oma wangin an chiat na tor dan kim chang hi hriat alani lo na sa hle anti heti la hian cyclone ditu hian Sri Lanka kalsanin India ram lam mapana Tamil Nadu state official de chuan thlipui le ro puina sa tak tuar thaian ni ti hria in mi puite chu inral ring turin an hriat tira Indian Meteorological Department IMD chuan cyclone hi Bay of Bengal tuipui chunga marthlang lam hoin darkar khata km zani som nia chakina tle meka Tamil Nadu marlam le Andhra Pradesh chimlama pan mek antia cyclone chuan tukin hian heng hun te hian noi don ni in an soyani Sri Lanka ramin chiat na nasa takan to mek lain India chuan operation sagar bandu puangin tanpuina thil sang chu Sri Lanka panin an phurlut meka Indian Navy thlona phurtu longlian INS Vikrant le INS Udaygiri ten tanpuina thil hi an phurani
heti la hian Indian Air Force C-130 jet thlo na chuan emergency supply eitu le man ruate chuni min chahnu khan Colombo Bandaranaike International Airport an phur thlenga Sri Lanka Air Force le Indian High Commission official ten an lo dong songani External Affairs Minister S. Jaisankar chuan Sri Lanka tan puinan hian man ruale mamo thil sang ton som pani zetari chu thona manga phurluani thu asayani Indonesia rama tuilian wanga thi po mi zathuman chuang to ni in nimin khan puana ni a Indonesia National Disaster Mitigation Agency ho tu Suharian to chuan North Sumatra mi za samruk paruk anthia ase biala mi somli pasari thi in West Sumatra mi sompuan thi ni in asoi Indonesia hian thli le ro bohok sur wangin mun sang tuiliana leitol tam tak omboka tuilian in tam takachi mai baka leitolin insang engemaza ta hnol bokani West Sumatra Agam district kho pathuma mi songriat donan bomeka leimin le chirdum tolina chilni nan hria chanchuak tu ten chirdum atanga ruangan phorlaian chung telo tap roi te jon thinlunga khoi hle a West Sumatra Air Tower Beach a chuan tuilian in thingtum tam takalen khoma hebang hen mi then khat chuan dan lawa thingkit tu te wanga chet na nasajok thleng nian ngai thu an soyani police le mitlom ngai ten chan chuan nan thok meka mithiza thi apung zel tura an ngaya mithizat kan puan hian hmu to chinania mun tam taka la hmu chu lawan la om an ringa mi bochin po chiang takin an la hrelo ni in Suharian to chuan a soi ase bial governor Muzakir Munaf chuan December ni som pakhat thleng emergency apuanga chian thleng hi rang taka boi pui ngai ani atia asea Birewen district a hian leichima wangin North Sumatra a Medan ko puile banda ase inkalpona kongzo theni lo mek bokani Indonesia hi khorel chian na sang tur na sa thin takan ni a lirnging tlangkang le tsunami te po khowela tur na sa berzinga mi an ni a kumtin khel lawin thli puile ro pui an tur zia bokani Nigeria ram har thanglama Thamasa mi sualin an man Anglican puithiam chuan thatta ni in puanani Archbishop Henry Endakuba chuan puithiam October ni somni pariata nu puile an fanu nen kundu state an chen na in atanga mi sualin an hruai chua Venerable Edwin Achi chu thani thu puanga heng mi sual te hian achi tlan chuanan hian naira maktadoi zarukan phut nia soin anu puile fanu te ro hren mek an lani thu asayani Nigeria ram marlama hian Christian te ti du dana hlor hlea US President Trump point na takin na lo soi sel to a tu thani som pasari khan Kebbi state a chuan school no pang meichia somni panga lai chu hroi bowan ni a hemi hnu hian Niger state a po Catholic school zir lai le zirtir tu zathum rual zet chu hroi bowan ni le bokani Nigeria President Bola Tinubu chuan heng thil thleng wang hian ramdanga zin thulin sipai singa la thar turin thupe ka chu boka US President Trump chuan Nigeria thu nei tu ten Christian ti du dana hian ti top theilawani chuan sipai manga beya avau to ani Iran pui Lebanon rama Polian le chaktak Hezbollah ho tu Naim Qasem chuan tun hnaya Israel in an sipai commander an tha saka wangin Israel be na changle turin diknan nei thule Israel nen boina thar nei an poiti lo ni in a soi tun thlani somni pathum khan Israel hian Lebanon ko pui Beirut chimlam chu thlona manga bein heta hian Hezbollah sipai commander Haitham Ali Tabtabai chu thania Beirut ko pui chimlam hi Hezbollah pol tamna lai ani Israel hian nikum November tha Hezbollah tenen inka hayan puan hnuwa Beirut ko pui hi voi ngan beina ni ta a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah sipai commander hian an sipai te hui khomin Israel beiturin atoi thar le mek ti an hriata wangin tuntruma hian an beile ta ni in a soi Hezbollah ho tu Naim Qasem chuan Israel beina wang hian Hezbollah pol chu an zam lova an tlom don lo ti soin an du hun taka Israel hi an changlet ve don ti asoya indona po engtikai mo chuan a thleng theya indona hi thleng lo thei ani bok atia Pop Leo an Lebanon atlo tur chuan Israel malak na ti top thei chuan remna le munna om thei be sei thu asoyani kasema thu soi hi changlet in Israel sipai thu puang tu avichai adrai chuan Lebanon sarkar in Beirut ko pui chimlama om Hezbollah teral thuam ti chiat saktuman beina chuwa chaktok lo ti soin Hezbollah ho hian Lebanon sarkar bumin ral thuam an tuak sau sawani ati ve thung Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan
Hezbollah howin an ral thuam an tung du lo chuan Lebanon mi puite torna thlen zel ni in a soya Hezbollah howin ral thuam nei tha chu Israel beina ti top dan thaber nian hriat thuan soilain Israel ina beina sat pha wangin Lebanon mi puite an turna sa zel ani ati Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan Nimin Khan hun rei takalo kopto jodi hei don chu nupuya nein Australia Prime Minister ni lai nupui nei masaberani Nimin Khan Canberra khopuya mitlem te chau somin Albanese le hei don te hianin neya nikum Valentine's Day khan anin hual to a kum khat ayare anin hual nuwa Nimin Khan anin neitani nupui nei lo India ram Prime Minister Narendra Modi chuan Australia Prime Minister Albanese si alom pui thu athona nu pahlim tak ni turin du sakna hlanani Australia Prime Minister Albanese sian kumsang ni sompakwa khana nu pui thenin anu pui masane nan fapa na than chu pui tling to a heidon hi kumnga akop nuwa anu pui pani na na nei le ta ni Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan a thi ti thuwa than chiama wang le achan chin chi sang in Pakistan rampuma tu mek lai na tan na Rawalpindi khopuya Adiala jail chu na sajokin venania Imran Khan a chin chang hi mi pui hriata pon chian ani lo wangin ama chantu de chon Adiala jail hi an beidu mayang ti hlawin ven himnan ti khau zolani Adiala jail veng tur hian Islamabad le Punjab police sang ni zanga da belani a police duty post po panga siam bel ani boka jail hi thu ania ven ani boka veng him tu de chu silai mutak le rubber silai mu kan tiran ni a tear gas launcher anin chobba ka mi puilung oilo ma chon thei turin phole tiang te chop ani bok Punjab State Home Department le Pakistan Sarkar lai pui Interior Ministry te chona ran ve in Adiala jail le Lahore Kot Lakpat jail te chu uluk le zola ven himani thule Imran Khan a party PTI ten lungoilo nalan tiran tuma wanga in ral ring tu Russia tirna anti chokani Pakistan Tehreek-e-Insaf Party chuan December ni hian lungoilo nalan tirin Rawalpindi Adiana tan in le Islamabad High Court tuala pun khom an tum thu an puanga hei hi miswal polten hunrem changa manan tumrin ani wangin Pakistan Sarkar in ral ring mekani heti la hian Imran Khan a chungchanga ero Pakistan thunei tu ten thu cho engman la nei lo zela mithen khatina thi antia then khatina hrisel na thalo antia then khat chon zel chunga hian an soisana sa hle ni in an soiboka heti la hian Imran Khan chu engtin nge om engwangin nge tu ma mon phal lo ti chu zo na la ni rengani bazari lo thlir wangin kan lo me